Me o hoa ke ngā māngai o ngā iwi Māori ki ngā momo matekino o te inu Waipiro. Koe nei te whakahau i puta i tētahi kāhui tangata rongonui o Aotearoa i te whare pāremata i te rānei. He aki te kāwanatanga ki ngā whakamana i ngā whakataunga a te kōmihana a ture te mahi a tēnei kāhui tangata. Engari tērā te mānukanuka o te heamana. Kua wari ake ngā māngai a iwi ki etahi atu kaupapa. I think that there is a case for a number of significant Māori to meet and to issue a statement about the incidents of heavy alcohol drinking amongst Māori and to put out there a clarion call. Kei te whakai a kāhui June Jackson. Kei te noho mū nā māngai a iwi ki tēnei takinui. Of course there's a lot of people out there that should be taking this responsibility. Where our people go in the future is very dependent on the leadership that we are providing today. But we're all worried about ourselves and not worrying about anyone else. He rongoa ki tēnei mate, kei te hehia te kāhui nei kia piki ake te utu o te Waipiro, kia piki ake hoki te pake ke inu Waipiro, kia kaua hoki e nui rawa nā wāhi hoko Waipiro.